Bo screen or ye ting mo photo nunu ye spo ye no chongpa ye tongkhna. Bini ongkhe Bikramjoy riyang se bini para khebu dosta khakhom thai para wo. Mia 14 December phuainge zorawo Kanchanpur ni chingyo dam chora thangphu wo bini wallet money bag ma ye thangmi. Aro wallet money bag yo manoi tongmo raw khebu. ATM kene kawo keha khebu Punjab bank ni tri keha khebu Gramin bank ni akese documents khebu PAN card, Aadhaar card, driving license, gari ni registration card akese aro wallet money bag ko rang tongmole 90 rupees 90 taka se tongo akese abo wallet akese money bag mamo lamao kraye tongmo pho maikhe akese je bro abono lanai pho pherau ye ri maimo ongkhe hamnai rangno mongha pherau ye riya hingphi pho documents tongmo raule bari khiye nangmo ongba ye aro msingyo ATM by PAN card akese Aadhaar card document nangmo khe ongge tongmo ni bau ye je bro maine pho screen no ri ye tingmo contact number ro krungla ye bagrano uchi ha pherau ye ri maimo ongkhe hamnai akese pherau ye riphai maimo ongkhe hamnai